yaje gukiza icyari cyarazimiye. Wangapi wanasema Yesu alikuja kuokoa kilichopotea? Bande bavuga ko Yesu yaje gukiza umuntu yarazimiye. Kuna kingine? Hari ikindi? Jamani, kuna kingine? Hari ikindi yaje gukiza? Hapana. Nta kindi. Wanasema hapana. Bavuze ngo nta kindi. Sikiliza, yapo mambo mawili. Umviriza, hari amajambo abiri rero. Yesu alikuja, utume wa Yesu umezingatia mambo makubwa matatu. Yesu no kuvuga we wazanya amajambo akomeye atatu. Majambo makubwa matatu. Amajambo atatu makuru. Hilo la kuokoa kilichopotea, kuza gukiza cyari cyarazimiye, ni la mwisho. Iyo ni rya nyuma, niryo rihereza. Yesu alikuja kufanya nini hapa duniani? Yesu aje gukora iki ngaha mu isi? Tukifahamu hayo mambo matatu, ayo majambo atatu tuyamenye, twende tukayafanye. Tugende rero tuyakore. Kwa sababu Yesu anasema, kuko Yesu avuga ngo kama vile mimi nilivyotumwa na Baba, kuko jewe natumwe na Data, na wewe nakutuma. Nawe ndagutumye. Jambo la kwanza ambalo Yesu alikuja kulifanya, jambo la mbere Yesu yaje gukora, ni hili ambalo limeandikwa katika Yohana Injili. Niliandikwa muri Yohana Injili sura ile ya kwanza. Yohana Injili igice cya mbere, sura ile ya kwanza mstari ule wa 14. Igice cya mbere umurongo wa 14. Jambo la kwanza ambalo Yesu alikuja kabla hajamuokoa mwanadamu. Ikintu cya mbere cyajanye Yesu gukora umwana w'umuntu. Kuna jambo hili ambalo Yesu anataka na sisi tulifanye. Hari jambo Yesu agomba kunadukora. Yohana sura ile ya kwanza. Yohana igice cya mbere 14 mpaka 18. Umurongo wa 14 kugeza kwa 18. Msomaji unaweza kusoma kwa Kirundi. Reka dusome mu Kirundi. Yohana ikigabane cya mbere umurongo wa 14 kugeza 18 avuga ngo, kandi uwo jambo yihaye umubiri abana natwe, twitegereza ubwiza bwiwe n'ubwiza bumeze nk'ubw'umwana w'ikinege ava kwa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. 15 Yohana amushingira intahe, arasemerera. Unaweza kunyamaza kwanza nifafanue? Namba 14 nasema, nasoma kwa Kiswahili. Mukisoma Kiswahili. Naye neno alifanyika mwili, kandi uwo jambo yihaye umubiri, akakaa kwetu, abana natwe, nasi tukauona utukufu wake. Twitegereza ubwiza bwiwe, utukufu kama wa mwana n'ubwiza bumeze nk'ubw'umwana pekee atokaye kwa Baba, w'ikinege ava kwa se, amejaa neema na kweli. yuzuye ubuntu n'ukuri. Kitu cha kwanza ambacho Yesu alikuja kufanya, ikintu cya mbere cyazanye Yesu gukora, ni kuja kufunua uungu wa Baba yake, no kuza guhishura ubumana bwa Data wiwe. Ubumana bwa Data wiwe gase, ubumana bwa se. Usikiliza. Mumbirize. Usikiliza. Ndabasaba mumbirize. Ukiwa unafahamu kwa lugha yako, mambo yanaingia vizuri. Ubitaura mu rurimi rwawe amajambo yarije. Tuseme alikuja kufunua uungu wa Baba yake. Tuseme Kirundi. Mutubwira abe tusome Kirundi, yaje guhishura ubwiza bwa ubwiza bwa ubumana bwa se. Jamani, mnategea. Koresha umwanya. Utume wa Yesu umezingatia mambo mangapi? Umuzo wa Yesu gutuma kuye gufisa amajambo atatu yabumbiye hamwe. Namba 1, kuja kufunua uungu wa Baba, kuza guhishura ubumana bwa se, Imana Data. Kuja guhishura ubumana bwa se, ubumana bwa se. Sasa kama mimi Msukuma naelewa nje, wewe Msukuma ni mada bitahura. Hebu tuseme sasa Kirundi. Leka tuvuge mu Kirundi. Ndio amekuja kufunua uungu wa Baba yake. Yaje guhishura ubumana bwa se. Ndio msema? Tuvuge yaje guhishura ubumana bwa se. Ihambe Imana icyubahiro. Imana icyubahiro. Bwana Yesu atukuzwe. Amina. Swali ni kwamba, sikiliza. Ikibazo leo ni kimumvirize. Kama vile Baba alivyonituma mimi, nkuko Data yarinyejewe, na tumeelewa kwamba alikuja kufunua uungu wa Baba, twarutahuye ko yaje guhishura ubwiza ubuntu bwa se. Na wewe unatumwa kwenda kufunua uungu wa Baba yake, uungu wa Mwana na uungu wa Roho Mtakatifu. Nawe utuma kuja guhishura ubumana bwa Data, ubumana bw'Umwana n'ubumana bwa Mpemu Yera. Mpemu Yera. Sikiliza. Lero umbiriza. Naomba nisikilize. Ndabasaba munyumbirize. Utawezaje
kwenda kufunua uungu wa Baba, uzoshobora gute kuja guhishura ubumana bwa data, uungu wa mwana, ubumana bw'umwana, uungu wa Roho Mtakatifu, ubumana bwa mpemu yera. Ndipo ambapo tunapoenda kusoma sasa. Aho rero niho tugiye gusoma rero, ili uweze kuwa na uwezo wa kufunua uungu wa Baba, kugira ngo ubane ubushobozi bwo guhishura ubumana bwa data, uungu wa Roho Mtakatifu, ubumana bwa mpemu yera, uungu wa mwana, ubumana bw'umwana, ni mpaka ufahamu siri hii. Ni ubanza kumenya ibanga. Msomaji, hebu rudi nyuma, Yohana 1:12 na 13. Musomye subira inyuma muri Yohana 12:12 hadi 12 mu 15. Hebu anzia pale. Hera hajanye nusome. Ngoja niwaulize wakati anatafuta msomaji. Ati haronde areka ndababazi. Wangapi wako tayari kwenda kufunua uungu wa Mungu Baba? Ni banga hiriteguye kuja guhishura ubumana bwa data, na uungu wa mwana, n'ubumana bw'umwana, na uungu wa Roho Mtakatifu, n'ubumana bwa mpemu yera. Wangapi wanataka? Ni banga hiriteguye kuja kubihishurira abantu. Sikiliza maneno haya. Bilizera ya majambo. Yohana 1:12. Yohana 1:12 hadi 13. Turasoma izina rya Yesu. Yohana 1:12-13 aravuga ngo, arasemaje? Ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Nibo bizeye izina ryiwe, nibo batabyawe n'amaraso canke n'ukwifuza k'umubiri canke n'ukwifuza k'umugabo, ariko babyawe n'Imana. Ariko wabyawe n'Imana. Bali waliozaliwa nini? Na Mungu. Ngoja turudie Kiswahili. Sikiliza. Naomba sikiliza na mfasiri wangu atakuwa anaendelea. Kama tunataka kwenda kufunua uungu wa Baba, niba tugomba kuja guhishurira abantu ubumana, uungu wa mwana, ubumana bw'umwana, uungu wa Roho Mtakatifu, ubumana bwa mpemu yera, ni lazima tupokee uwezo huu. Utegereza kubana kuronka izi ngoro. Naomba sikiliza. Bali wote waliompokea, 12 havuga ngo ariko abamwakiriye bose, bali wote waliompokea, ariko abamwakiriye bose aliwapa uwezo wa kufanyika, yabahaye ububasha bwo gucika watoto wa Mungu, abana b'Imana. Ndio wale waliaminio jina lake, nibo bizeye izina ryiwe. Sikiliza. Umbiliza. Naomba nikukumbushe, na ndakwibutse, hapa ninatoa semina tu kwa ufupi, baadaye nitahubiri. Amaye ntangaga seminere gusa mukanya ndasigisha ndasigura. Unafikiri nahubiri kwa sasa hapa? Wibaza ko ndatangura ikibwirizo kanye. Yaani natoa tu semina. Aha gusa ndiko ntaga seminere karisha bwenge. Niwakumbushe, ndabibuze, ili Yesu aje kufunua uungu wa Baba yake, kugira ngo Yesu aze guhishura ubumana bwa se wiwe, alifanyika, yabanje kuba ijambo, yabanje kuba ijambo ry'Imana, yani neno akafanyika mwili. Nukuvuga ijambo gihinduye umuntu kwanza, ijambo gihindura, ijambo yabanje guhinduka umuntu yambara umubiri, neno alifanyika, ijambo yahindutse. Na wewe ni lazima ukubali kufanyika. Nawe ni ngombwa abantu banze wemere guhinduka ube. Wangapi wananielewa hilo? Ni bangahe bantahura hano? Huwezi kwenda kufunua uungu, ushobora kuja guhishura ubumana wa Mungu bw'Imana bila kufanyika, utarahinduka. Na wangapi wanakubali kufanyika? Ni bangahe biteguye guhinduka? Mondozi biganza byanjye. Ngoja nirahisishe somo hili. Ingenda byoroshe gatoya. Mimi ni Msukuma, si kwa kufanyika. Jewe ndo Musukuma ntabigizwe. Nahindutse Umusukuma jewe. Sijajua kama hiyo ina ngoja nirudie tena. Ingasubiremo. Nilipokuja hapa Burundi, mugenda ariko ndaza hano mu Burundi, mna bahati kubwa sana. Mwebwe mufise amahirwe menshi cyane. Kuna Mtusi Burundi hapa, mu Burundi, kuna Muhutu, hari Umuhutu hano, kuna Mtwa pia, hariho no Mutwa. Sasa sikiliza, bila kujali wewe ni Muhutu, mviriza mugabo utishize mu icyo, wewe hujafanyika Muhutu, wewe nturage Umuhutu. Wewe kama wewe ni Mtusi, nimba wewe Mutusi, wewe hujafanyika kuwa Mtusi, wewe nturage Umutusi. Kama wewe ni Mtwa, nimba wewe uri Mutwa,
wewe hujafanyika kuwa mtwa, wagizwe umutwa, bali wewe ni asili yako hiyo, aliko wewe nibwo bwoko bwawe bwo kubaho. Na Yesu asili yake ni neno, na Yesu nukuba kamere kiwe ni ijambo, akaamua kufanyika mwana, ahitamwo gucika umwana kupitia mwili wake, aciye mu mubiri. Na wewe sasa uwe ni nani? Uwe ni nawe umututsi, umuhutu, mtwa. Siku moja, sikiliza, umunsi umwe umviriza, muliamua, viongozi wenu wa zamani waliamua mkafanyika kuwa Warundi. Abarongozi banyu ba mbere bahisemo ko mwebwe muba Barundi. Yajua kama mnanielewa. Mnafahamu kwamba zamani Burundi ilikuwa sio Burundi. Mnazi ko kero Burundi wanafahamu hiyo. Ni bande bari bakiri. Historia, soma vizuri historia. Kone kaise musoneleza. Hata sisi ambao tunatoka Tanzania. Natwe twebwe tuva Tanzania. Nafasi za zamani kera zilikuwa zinaitwa ni Rwanda Burundi. Rwanda nchi. Na maana ya nchi sio Burundi. Ibihugu zamani cyane byafise yari mazina ubundi bwoko. Jamani walikuwa mu Burundi twitwa ngwiki abize kahise twarabaki Warundi Rwanda Burundi, Rwanda Burundi, Rwanda na Burundi pamoja. Na hata mimi sikiliza, natwe mumbirize, mimi ni Msukuma, si kwa kufanyika. Mimi jewe ndo Msukuma, atari sinagizwe Msukuma. Mimi ni asili yangu, jewe niko karanga kanje ni bwoko bwanje. Ila mwaka 1900 ariko mwaka w'igihumbi kimwe 1964 amajina 1934 tukafanya, nilikuwa ni mkubwa, nilikuwa ni miaka 4 wakati mbere nari nkoze nafise nk'imyaka 4 cyo gihe, tukafanyika kuwa Watanzania, twagizwe Abatanzania, nikafanyika kuwa Mtanzania, ngigu Mtanzania. Mmenielewa hiyo jambo? Mutwerekana amaboko. Kwa mfano huo, sikiliza, rero mbiriza, kama unataka kwenda kufunua uungu wa Mungu mwenyewe, ugomba kuja guhishura ubumana bw'Imana wewe ubwawe, kubali kukana asili yako, banza witegure guhakana ubwoko bwawe. Hakuna ukabila tena, nta vyamoko bikiri mu kazi. Wote tunatakiwa tuzaliwe kwa Mungu, twebwe tugomba kuvyarwa n'Imana, tuve ku Mana. Na ukizaliwa kwa Mungu, na unewavyarwa ku n'Imana, utamuuliza wewe ni kabila gani, utauliza wewe ni kubaza ngo wewe ubwoko bwawe n'ubuhe, ila utamuita wewe ni Mkristo, wewe uri Mkristo, wewe ni mtu wa Mungu, wewe ni mtu wa Mungu, wewe unakoze cyane, unakoze cyane. Punga mkono, dupepeane. Muulize sasa, sikiliza, unabaza rero unaho rero uwe makini, ukurikirane neza, uliye naye karibu, oya akwegereye, muulize, mubaze, unakubali kufanyika kuwa mwana wa Mungu? Uriteguye kugirwa umwana w'Imana? Muulize, mwangalie usoni, murabe mu maso, mubaze amesemaje, yavuze ngwiki, anasema ndio. Ndio. Punga mkono. Dupepeane. Sasa sikiliza. Umvirize rero. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Tugeze mu bintu byo kuzirikana. Vigezo na masharti yende kwako. Sikiliza mstari wa 13. Anasema wa 13 musomi banda. Wale ambao tumekubali kufanyika kuwa wana wa Mungu, twamaze kwemera kuba abana b'Imana, yapo masharti. Sikiliza amategeko twidutera ukurikiza. Soma. Yohana 1:13 aravuga ngo ndio nibo batavyawe n'amaraso cyanke no kwifuza k'umubiri cyanke no kwifuza k'umugabo, ariko bavyawe n'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana yashaka icubahiro. Anasema hivi, yavuze ngo waliozaliwa nibo batavyawe. Aturudie mstari wa 12 samasi. Dusubire ku murongo wa 12. Anasema havuze ngo ndio wale waliaminio jina lake, ariko abamwakiriye bose, abakiriye izina ryiwe. Kama unataka ufanyike kuwa mwana wa Mungu, wewe ni mushaka kugirwa umwana w'Imana, muamini Yesu Kristo. baza wizere Yesu Kristo. Punga mkono anayemwamini Yesu Kristo. Uzibiganza vyanya bamaze kwemera Yesu Kristo. Hiyo ni kanuni ya kwanza. Ico ni cyitonderwa ca mbere. Sikiliza mstari wa 13. Mbeza umurongo wa 13. Waliozaliwa si kwa damu, anibo nabo batavyawe n'amaraso, wala si kwa mapenzi ya mwili, canke no kwifuza k'umubiri, wala si kwa mapenzi ya canke no kwifuza k'umugabo, bali kwa Mungu, ariko bavyawe n'Imana. Sikiliza, umbiriza.
Kipengele hiki cha kwanza tumekimaliza. Nitaendelea kufafanua ndani ya mahubiri kwa muda wa igihe cyane tumaze kugitahura tuzobanya twongera kubindi utahure neza kwa muda wa wiki 2 muri ikigo cy'imi cy'abayigabira. Lakini kumbuka kitu kimoja, ariko wibuke ikintu kimwe, kama unataka uitwe mwana wa Mungu, niba ugomba kwitwa mwana w'Imana, zaliwa kiroho, banzo vyarwe mu mpemu, zaliwa kiroho, vyagwa mu byo b'impemu. Na mwisho wa mahubiri hapa nitatoa wito wanakubali kuzaliwa kiroho. Na mkwezo ry'ibi vyigwa nzoshiraho